Diflete tseno di dula baagi bao ba reng ba ne ba ipaa mo go tsona go di sireletsa kgatlhanong le go senngwa. Re engage le masepala more than 10 times gore how do we resolve this issue gore re dula kwa re patela yang go iragala eng till today ba rile re ba emele pele diflete ise di hand over mo go bone to start with suddenly gape ke bone ba tsenyang eviction diflete di se di hand over. Jaaka go setse go rebotswe makwalotaelo a go belesetsa baagi bano bontsi jwa bona ga ba itse gore go tswa fa ba le bakae. Re na le 4 years re dula fa sentse re dula fa ka 2018 gona yana ke 2021 it's almost 4 years re dula fa so gompieno ana ha puso e re leleka e re tswefa ke dula ka bana ba le bararo ga ke bereki ga gona income. Le fa go le jalo masepala wa re badudi ba diflete tseno ba tshwanetse go tsena ka tsela e maleba. Se se leng teng ke gore re tle go ba formalize e nne baagi ba ba leng mo molaong ba masepala o ba itseng ba leng gore re tla be re ba registera e be ba duela se leng gore se tshwanetse masepala wa Mahikeng. Masepala o tsweletse ka gore o batlisisa gore madi a ntse baagi bano ba reng ba ntse ba a duela a felletse kae. Masepala o ikanne go tsweletsa dipuisano le baagi ba ba ipeile mo difleteng e se ka fa molaong go rarabolola mathata ano. Sentle Englihihi, SABC News, Mahikeng.